busio bono tokore na sensemo ya Nyankongo iyo kutoka ase ewodi ya Kitutu Central bunge ya Kitutu Chache South ase county ya Kisii asirit koria rero umurobiri onyarakoba gukurawa wokwenekia umuyiga bukwenekia gusangireria gokwagacha ekerisia asenseme yo asekerisia ya St Paul's Nyankongo asomo igo yoragwa amo nomo sasiroti omonne Father Mochere asomo konju mo governor wa county ya Kisii Mheshimiwa Elijah Obebo araigati ya paribande kurwa ase county ya Kisii goikani mo igo yo musiko Obebo niko bona ruro koboria gochia sabara yane mono kurwa sorgo ngorigarwa gusi kwenekia buna kwena na bara maskani gochamo kubwatrana budi enchire mo igo chigikirani obokoreri obuya abo kwenekia magandro gochia sabana inchi Murikito Gabriel Nyakundi no roboti rwa senchire obikirani Rituko rero nigo abarai aobaika asegeti Kenyangongo primary ikyo gutoka asebunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii asumuigabo guchangira ekirisia ya St Paul's Nyangongo Catholic Church asumuigo yuhora wana Father Maxwell Mochere nigo omukonyi w'umugabana we county ya Kisii umuske Elijah Pepo uyolenge ase umuyigo uyu agania abarai kwegwa amaskani anene mono bali abare obisi na bali aboigo barure ase obisi abagambi bali baro nawandikira kende baruro. If you don't respect authority you are absolutely nobody. Ekiagara nabo bagambi bakoteki nabo Aseboigo enkwana eyo yegwo koboko no yokabere omwemsie okyogoro omuske Samuel Apoko kibagedio kugenda gende arabatemera usinga kimana nabono tegoteba ngaki ekiruge nabono simba nero mugaba tindi ko nandi kumura lakini ni mwanje munyi bwete bana akyaje munyi bwete ekigago sikubaka 2027 lakini ligwe ligwaro oyozo yose yo madam tigaba no yose ligwe ligwaro oikatomurusha ajerienda yeso ekauntietete iwa mamoso naro oikatote banyeke liwe ya watami nima ndoko kongobole se county naye nuru mororo tama mutu momo napo wano nya kwa beraligo ande mwamanyalende Aseboigo abakenya baganiwe kwa serikali ya Robisi Chinguru iliyo kwenekia amagenderero ile serikali 2027 ukikuwa na nguvu tembea hata kutakuwa na nguvu hapo mbele tawaambia kitu mtasimamia na sisi tuzidi kusonga mbele tuna support hiyo broad based government imesaidia kila mtu njeno Nyaribari mimi natoka huko Nyaribari si nimekuja hapa kwenu so na kesho mwingine akikuja sio ni kama project government hivyo ndio tunataka kitu kingine we support the merger between UDA and ANC ya Musalia Mudavadi mahali mimi nafanya kazi because sasa tunataka kuangalia mbele kila siku tunaambiwa mlima itapatikana lini. So kitu mimi nasema tusapoti serikali na sisi wenye tuko hapa wale wajumbe MCS mfanye kazi ndio tuweze kufanyia wananchi maendeleo. Kingo reporter Getembe kurwa sebunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii Ninche Nyakundi Gabriela.